Bây say lau tak tak ron in lan tute. Thulom tak tak tele. An ma ni ngay po in anin bây say me lau award dong te. Kumin Grammy a chuan a thleng mol mol mai. Grammy Awards sem voi somruk pasari na zet chu adang lamin sia ngaihthlak le soizui mol mol tur thil tam tak a thleng ani. Rimoi khovela zanro pui berti thei hiala hian eng thil chia nge thlenga. Record siam thei hial khopa award dong te chu tu te nge ti te. Tin khovel deng chuak hat khopa bianca sensorin ataksa sensor nei lem lau taka red carpet a aron phau chwa dan te le noi na tur lom na tur lung oi lo na tur le an phwaw na tur thil chi sang sang Grammy Awards semza na thleng te hi I han en hau ve te ang amasa in na thoke mo zirla ye mo omna tur hostel mamo tan khan R&M hostel kulikon aizola hostel nuam taka omti kha lo she thar le ila Ophel House bullo ka omni in kongpui ana ni bawk tuinyang nar takle du to ka man tur free wifi ala omzui omna tur hostel mamo tan chuan phone number kan tar lana hian in lo be mai donia ole tunjum Grammy chu mani lo ka area kang mei rap thak tak thlenga wangle tuar tu le chanpui ngai tam takan omwangin abo ruak adang hle ati thaya Grammy boss sai tu te lam chuan hemizan hi kang mei tuar te chanpui na atana thei top cho in hun an manga celebrity tam takin kang mei tuar te chanpui an tru zialam hoin thu thatak tak an soiba ka hetiang lam hoi performance po mo tura om nualani Billie Eilish le aunaw pa Phoenix te chuan an la hit tak Birds of a Feather perform dunin a backdrop a chuan kang mei thlenma elera moi tak chu an tilang tela an no panlaya an park ngainat em le an hun tam tak an lo sen na Highland Park a an unaw in fiam ngaihthlak an phaulang nual bawk an perform zo hian Billie hian ka hmangai che ele ati chuak hialani Lady Gaga le Bruno Mars te po hemizan hian an performa ani po hian California khopui an ngaihlut zia lantir na hla an sabok Red carpet lampo hemizan zet chuan fashion lama chau Luangliam lovin chanpui ngai tam takanom thu le mitin ten chanpui na an mamo tak zet thu soi chuana adan an mang uar hle a chu mai alani lo kang mei thel tu te chu stage a kau chau ni in an na to wanga ro pui taka choi moi an ni celebrity tam takin an kora heartlem rong pol an chilbet hloma hei hi chanpui ngai te ta na thei top chhuana kong sang sang nei mek te an thlob zealan tir na na manani Grammy red carpet a hian melar te chuan thom nona le dangdai tak tak ron in belin chen khat te phei chuan maksak rong akai ma jok ome khovel hua pa soi kai hat in chei maksak zual an om nuk mai Jaden Smith kumsom ni paruk mi su smart takin su dum moi takha in aron in lana a in cheina tikim turin in lem rong dum veka noi chu aron kombur mai adang dai khop mai chu mai ba ka chapel ron in thuam dan po in soi a hlo hle a ani hian korfual podal ha a ma se a korfual hak chunga chuan lam thiam Edgar Degas lem in ziak hale in he korfual hi John Paul Gaultier collection sangni le pathuma mi ani nge ani heng zong aya hemizana milar te in cheina jinga soi hlo ber chu Kanye West na pui Bianca sensory ani hian red carpet chu far coat dum ha in aron zo luta nimasela a coat a han phel chia chu a hnuaiah chuan skin tight langtlang vek chau a in bela chumi ti lo chu ataksa a chuan ke korte le bra taknial po engma a in bel lo a eng emote chu alang ruai vek maya chu tianga taksalang vek chuan konfi takin camera ma a chuan an nu pa chuan anin posa cameraman le journalist tan ruai an the sakhi ani ringot heti lai hian in cheina war le du dangdai thei tak kani ero tuntum chu a in cheida na pa nga hin casual takin ron in lana anapui hi chen sa pe te poni ma na red carpeta an nu pa nin lan nuwa kani te hi Grammy semna hmuna tanga chuak turati anni anga soi tam taka omzuya chu ero chu chui chian ani nuwa adik lauti nem nge ani kania hi kumin Grammy a hian best rap song nominee ania red carpet zo a
award sem na muna chungei tura be se ni ma sela red carpet an zo nu hian an hota ni in report ani heti la hian te di swim ve thung chuan red carpet chu tholom om tak puan chhuanan mangin abial nu nen an fahma saber tur an be se mek ti mipui shiata an ron soi chuak ve thung ti chuan stage lam en vele to ang Grammy sang ni somni panga a hian azona achum nga na atan Trevor Noah chu host ani le a mase kumina hi chuan host ani mai ba ka executive producer ani tel bokani Grammy Awards semna reng he fiam thua in ka zewe motel lo chuan akim lo ati thai hial ome hemizan po hian host Noah chuan Taylor Swift chu Taylor ti chawa kawin Taylor Swift nen mi shanglak angina fiama Noah chuan Taylorin Album of the Year Award alak chuan azona voi nga la thei ani dona kumma salama Taylor Swift in azona voi li lai la a record alo siam to chu aron khum sak dona ni ti soin Swifties te chuan Taylor chu anran bor luyang chu ti in afiamani show chan ti lama Noah chuan Los Angeles a band pakhat do te chu kau chuakin anni hian kang meya khan an chen na in an chan veka hemizan hian an band a hian zai thiam lar chen khat Sheryl Crow John Legend Brad Paisley le midang teron inlan telve in I Love LA ti sa in robui takin an perform hawani hemizan hian St. Vincent chuan Grammy Award Best Rock Song Best Alternative Music Performance le Best Alternative Music Album Award ala a award dong lai hi TV a pek chuan ni lo ma se hemizan hian stage a lom thu soina hun amanga alom thu soina chuan in lama anupui le fanu te ming alam ri khau mai avoi khatna atan khovel chuan chungkwa adin fel to ti kan lo sheve chawani a stage name St. Vincent a ming tak Annie Clark hi kumsomli pani mi ni in khovela guitarist Chaber te zinga chiar telani a mei chia ania nupui lia le fanu an nei thu hian mitam tak ati ang phuaw lo thei lawani keini chau ni lo khothang media te po in zo na zo chunjom ngal thwa yin engtin nge mei che pani in fanu an nei thei ti chu soi chi lo ti in anno te chu alate hle ti chau ala soi ri ani St. Vincent thi sangni som pali changa sangni som paruk kumlai holvel theng khan model large takara delevin nen in kopin chuminu sangni som paruk top lama Twilight Star Kristen Stewart nen anin zui le boka la shelo kanom tak in gan soibel no alani chu ole award dong langsar zualte han en ho vele ti ang doi chi chuan history ron siamin nomination mu masak ber chuma award dong ngal theiani he award donna category best rap album huang bi ka award dong thei mei che pathum na ani nge a ama a he award lo dong to Cardi B ne na changin award hi adong ani alom chu soina a doi chi chuan midum mei che tam takte chu fuin an tum chu an ti thei thu le an vun rong wang zam ngai lo tur le tu chu soima ngai thalawa an tuma chiang turina fuya ama po chu tiang pal tlang ve to ani thu soi tel bok Grammy Award avoi khatna atan Sabrina Carpenter chu aron perform he a performance hian mitle beng ati tlai hle ani a album short and sweet ang magin toy fel le du min ahla aron metli a stage aron in lantir spotlight manga a acting toy chuan mi puite ati hlim hle Espresso abul ron chanin chumi nuwa athom no te thlakin please in achunzoma stage le amalanda na in me in alang du em ani I can't relate to desperation hemit nu loka hian Sabrina hian Best Pop Vocal Album le Best Pop Solo Performance Award adong zuibok I know you're craving some fresh air but the ceiling fan is so nice ani tan hian zan chin chia tlak takani a Sabrina chuan chu hun chu anau panlai changa alo dream thin thu soin Grammy chanani ma lok hian anau panlaya mic keng chunga cowboy lukhum ne na azai lai thalak apos nge a chu athala ka changdai to chuan star lar tak ni mai o mamoy ani chuta Chapel Ron chuan Best New Artist Award tongin ama adangdai ang pokin alom thu soina po adangdai bik hle a
diary keng chungin stage a chawa thu thatak a soi zui chapel chon zai thiam te dikna chanvo chungchang soin a diary a thil zia chu a chiar chuaka zai thiam lar takni tura a bei chho tira hian agency pakhat chuan minor artist angin contract an sign puya chu po chu alom man to te reng nen alabel ten an cancel sakle thut si a pandemic wanga ta mu theilavin health insurance ti na tur poisa po nei lawa omchin thu te asoi chuak mase beidong du lavin a be chho zela tun hu ni alo thleng thei ta ti thu te chu asoi chuak ani chapel hian award ala chau ni lavin hemizan hian ropui takin pink pony club ti hlange mangin a performa stage vel po a pink na sa chwai chwai khop mai hemizan hi Shakira tan po zan du takani ve boka kumsari chung a record masaber mangin hemizan hian best latin pop award adunga award hi tu dang nilavin Jennifer Lopez ngein ahlan nge ani Shakira tan hian hemizan hi zan hlim tak ani na bel cha turin akum somli pariat na pian cham aloni chia boka alom tu soina Shakira chuan a award don chu immigrant setan hlanin afapate pani ama joy tu te chunga lom thu asoi boka Milang and Sasha who are here with me. I'm so proud of you guys, of your kind hearts. Thank you so much for supporting me the way you do. I love you. Heminu hian Shakira hi a perform bokani chuta Charlie XCN chuan ni pui vibrant keng lutin mitle beng titlai takin aron performa hemizan hian a album chuan nomination pariat lai mo in chungzinga pathum chuan winin best dance pop recording best dance electronic album best recording package award te a hon ani best pop duo award chu Lady Gaga le Bruno Mars ten hum ho in anhla saklar tak Die With a Smile chuan he award ropui takhi a hum ho tirani Grammy sangni somni panga a award dong member su Kendrick Lamar ani a hemizan hian anei to pa berni mai omani award panga lai a hum ho loi mai Song of the Year, Record of the Year, Best Rap Song, Best Rap Performance le Best Music Video Award a hui fai vekani freaky ass nigga he is 69 god hey 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 run for your life hey 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 award te don nem em awang hian ahla chu hemizana plays in bear ani hial mai Grammy sangni somni pangazana soihlo ber pakhat chu Beyonce hi ani ome ani hian mani lok khan sangni somni pangachunga tor anei tur thu alo sai chuak to a hemizan hian nomination som pakhat lai mo bok Grammy History nomination mu member record asiam hiala chumai baka Beyonce hi Grammy Award dong member ani bok Beyonce hi nomination hi voice som kwa pakwa zet muto ma se award lutaka ngai album of the year hi avoi khatna atan hemizan hian adong ve chawa Beyonce hi midum mei chazinga best country album award dong masaberani bok album of the year award hi tu dang nilavin Taylor Swift in ahlana Taylorin a album ming anlam ritsia chu Beyonce be sei lo lutuk le makti lutuk chu amela alang chuak hiala heta amel omdan hi social media lama meme angte in a viral zui hial nge ani Cowboy Carter Beyonce alom tu soina Beyonce chuan a in be sei lo tho soin pathian chunga alom zia soilanga achung kwa fans tele a album lo tin na ata na tha tho tu te zong te tin zai thiam dang a tho pui te chunga lom thu soibok hemizan hian apasal Jay-Z le afanu Blue Ivy ten enjoy oma he award pa ka hian Miley Cyrus ne na anhla sakdun two most wanted la mangin award adong tel bokani ole hemizana thil chin cha tak deu dang te han en chun som vele te ang music covel chwa sana famta te sha jeng na hun man ni in voice som ni pariat lai Grammy Award lo dong to producer lar tak chin Quincy Jones sha jeng na puala hun manani a ani hini kum November thla khan aboralani hemi pual hian Will Smith ron in lanin Jones chungchang lungkwai le ropui takinaron soya tin Stevie Wonder le zai thiam lar dang tam tak ten Jones pual hian hun mangin anon perform ani he tribute hun big khar na atan hian Janelle Monáe chu Michael Jackson anga in thuamin aron performa Jones hello produce to lar tak mai Don't Stop Till You Get Enough ti chu aron sa a
a perform line Janelle hian a kor chung chu phelin mi puilama avom thla a Taylor Swift in alo dong chatani hemizan hian Taylor Swift hian hun nuam tak mangin performance tin le award donga piang te chu alo aw phurin alo support chathei emema zai thiam dang te nen in shilruk po alashat zel ni in alang mangtiu mai pakhat chu komin Grammy Award hi Taylor hian adong tamya lo hi ani amakhle mai Coldplay vocalist Chris Martin chuan sang ni somni pali chunga zai thiam boral ta te pualin hun aron manga chungzinga chuan One Direction member ni chin liam ngaihthlak po tarlan tel ni in zan lunglen thak tak aron chantirani Voiceom pasari lai Grammy Award lo hum ho to Alicia Keys po in hemizan hian Dr. Dre Global Impact Award sang ni somni panga adonga Alicia hian afa pano pangzok Genesis to Stage Shroy Chavin anu thu soilai chukut bengin alo support chahle ani atop nan be seilo tak mayin Grammy hian The Weeknd aron inlan lol mai ani hian kum engemaw zualte ta khan Grammy Awards semna chu boycott atom thu alo soi chuak hial to a nimasela kumina ero ron comeback in thatakin aron perform ani ti chuan kan muang hian kumin Grammy Awards sem chu mi puite makti tur chau nilavin milarte be seilo le makti deuh tur thil thleng a omnok mai internet lama mi tela soi top theilo chu Billie Eilish in eng award ma adong velo hi ani boka album of the year hi Beyonce ai hian aphutak zetani ti chu internet ami te soina sat berni in he award semlaya Billie chapter mail chu adar na sa hle nge ani ole akhai khomnan kumin Grammy Award ta hian midum lam an langsar le ti kan muthaya tin kan la mel shat lar vak lo award lu tak tak pani pathum hon an om nok bok kulama an che chaviau te po anima na ti to mayang o ole khati zong khani le pot se milarte news silo subscribe vela milarte chanchin ngaihnawm tak tak tenen kanin mule thwai don nia